ubaba Mnguni umthandi wabani indoda engazalwanga indoda kwaSipha indoda kwaSikhona isefishini yamadoda South Africa bafowethu bathanda bohlelo lami namhlanje ngiyaphuma ngibhekelena eTanzania ngihamba kakhulu impela ngakuhlelo nje onzima kakhulu ukuthi ngiyofuna impande la ngise airport yangakithi la eKingshaka la ngisuka khona ngisuka la ngibelele lokhuze eGoli so ngiyahamba sis khohlani passport emotweni ngiyakutshela kodwa ngihamba jike vele Sobajike ya ngihamba jike ngoba seduze so senze okunye la ibilokhuzana ibisondela ngoba besihamba kuphuma ma ibisemotweni kodwa isemotweni babuya naye bengiyiphethe ngikhohlile sengikhohle ngisho ipassport ke uzoyilanda la kusisi wami bakwethu angikwazi phela ukungahambi ngenxa uzogijima usisa alokhuzana ayilanda ya ngizobuyela kwena manje ngisase airport ngizokuthinta nje manje nesikhathi ya hayi izinto zonakele umuntu uyahamba manje isikhathi asikho konakele kakhulu ukuthi ngibafone ngibeze ukuthi bakuphi njengamanje kuyajikeka kodwa where is yours from here? avela ngene nje oyi-1 ayilethe lapha okay lelela ngizobona usisi emnyango ne uMasondo uzobona nje usisi emnyango uyinikeza usisi alright okay sure bafu hey umuntu uyatatazela hayi izinto zilokhuzana ziningi kakhulu izinto makwe-weekend umuntu usuke kemele ngibona nje ngithule asambe futhi singabantu abahlala emakhaya yabona besifama esikhulu futhi mase sibuya nezinto zivele ihambe zithi hayi into izolami sisifaka lapha ngaphansi kwelokhuzana phela ngoba buya nezinto zangempela sokhipha lapha sifake ngapha iqumbu bese siphatha esincane ukuze iy'nduku zihlale kahle ngoba kahle ukusuka kwethu lapha abakwethu asihambeli khona umdlalo funa imithi lapho okunye siyayidinga izinduku siyalidinga iqiniso siyayidinga impilo siyayidinga inhlanhla abantu kufuneke bazi ukuthi njengoba selapha siyafana nabafundisi okuba nesikhathi sokuyothandaza entabeni uthandazela amandla ukuthi uma ubeka abantu egameni lenkosi bese bayalokhuzana bayaphulukiswa so-ke nokuhamba-ke amazwe kulanda imithi sokwenzela lokho ukuthi igama lethu lobunyanga lingafi igama lobunyanga lime umuntu waba nenhlanhla yokuthi ufikile wasezakala wenzela imithi awuboni umehluko yilokho kwenza ukuthi-ke sidele konke siphuthume-ke sihambe kwenziwa njalo akukho ukwenza ngokunye lokhu nje sinazisa ngisintshela nje amaqiniso ngoba okunye kwenze ukuthi abantu uyahamba kanti uyafonela eduze so asilihambe-ke iduze ngenxa yokuthi ulwazi sinalo lijule kakhulu nezinto esiy'tholayo zijulile y'tholakala kude akulula ukuthi zitholakale kalula ngeke futhi siy'thole uma lokhuzazi uma sihlezi nje phansi sithola amazwe omhlaba kunjalo nje